Museseni mubeano ndo uendee kuithya na ituni na uthoosya ingi tuendanie imwe. Ann Ndunda kuma kambi ya Mawe yila Kathonzweni kauntini ya Makueni athokie kwa Dr. William Ruto yila wa munini wa musumbi na oona undu uimi wake wa nguku uendee nesa. Asyoka Kathonzweni Ann niwambiie uimi wa nguku nayu niwe utongoetye thini wa uthoosya wa matumbi na nguku kisioni kiu. Caleb Chalo niwamuthokea na atumbanisia ngewaino. Aku ukesa kwithikisia ngewa cia andu mayota thiondu mambise biasala cio kana ne masio no bateleme muno ukiwa mundu aikwe atumiye mboso imwe ambisi hoteli lakini wetha ute undu wina kindu tuketa kwa kisongo reality kuma ana wa Ndunda athi kula kwe musumbi president Ruto ivinda yue munini wa musumbi kulika mundane wake na kusisia undu usetha cia matumbi na nguku ni watumiye kiuna nicho umunthi wina munda uwita wa Patrick Queen na ulange wa yake iyo kuthanda cia kiliko atwete utuini wa kambi ya Mawe ulawe wodini ya mvoki kumene kilomita siotala kuthi musi wa wote kana kuthi soko wa Kathonzweni vamu wandu wa muika kwesitwa Ndunda nivose uvyasya mbesa kwisila uimi wangu kusya gredi sia kulecha matumbi kwa kisungu siesekanieta layers. Naambia around 5 years ago naambia biashara ya kwea nguku ila sia ni timbingi then yandi wakweto wakayo wa weather kweka saya numete na kani watho wangu kwetwa Mombasa nenda ikalabukala wathanda ndo soka kisaya ni dia wathanda tu ndio na kithoa kitwa Mombasa sa ingi ndimwe andi tuti Mombasa na akandithi kwa nendo tesa ngewa yake ni enda tumikunikele kwa ndateka mbuthu view indi tuimina tukundwa mani wa kuyana Ann aina kindu kwa kisungu tukita passion kana kuthanga yulu wa undu na vaani nthini wa kuithya nguku otondo ni kuelesya yuko babuno na wakiena ase kanitho nguku ni ithya nuna na biasala nzio na thikeni chikinosa nguku ya na themwe na ya na ate and my estimate na soka na thina ona mbale na tanguku no senge manana na ya thin twende you na wasie transfer na thamia ku wote ne kala no kieku na namba kuma kumusi ine iye nguku na siakwa nikinu kuthandia isindi sanza wanesa na munla wanzanze anda bete kana kusanza wana no ingi na etando mailio ndethesia maindi me ando mautala mathoketyo mundani wa musumbi William Ruto evinda yu munini wa musumbi tuye kulia ala waendie na momosi somo yao kana mekiata lakini weti na wange wanene sia kwewa kana Ruto ni muimi wa nguku niwe yoneye na metho na kwikithia nesa ki ona mbesa ile iweta wa kana no kwata kuma mundani wake ni sia uo na we aekethisia kwesila munda wake ona kutwika nduana na wa Ruto lakini no wethetie nguku 1,500 ila imonenga ileti sia matumbi mbe wa 43 kila muthenya nuonokie na sia kana try sia matumbi na ne no sangu 1000 na nende na kwea na mina nduka kusiosa nende kwa mheshimiwa Ruto nune while and my TV ni kuduka ni 1.8 per day ora ni story sia ukane sio bongo nende ni story nzio na thiku na friends yangu meto mama bende ne meto akina ole mai twathi na mombaka ku twathi twasisia tunangi meto wake twa January twathi taisia kwa Ruto twetha kwa kweli story sia kwa yangu ko nenzio na kuma buno no kiona sanguku 1000 nina confidence pia kwa yangu na naye lakini nambo manda daktari ondede za kuisanza na daktari wako msemo neto George Mawe 3 from matu na yuko mbiti yangu kuisia kwako ni sanza na kila kile chonde na naye yangu 1000 sia ya nenzi ovyo na nami nako ya 1000 nasi akani ongelingi na ongela 600 1000 ni yesi ngale kwa basanga na 600 ni sidi although yuni na 1528 asante nasio nguku kwa modana ile kasia matumbi ileti miongwena na itatu ela kwetha na mbebo isungu kwele kasa kwe mbebo kwa mbebo kana kwa ni stress panini ithe sia kulecha ndia kwa rethe wa miongwena na itatu yuko buno sia ambarasi kwa 44 45 lakini ila ni sisi lazima ukwata kwa kila modana miongwena na itatu na nguku isi akwa ni sisa so nguku ni sisa muno sikwata si wako ya lakini ni gite motala tala nenge kwa cha saa omwe sirila mpaka saa monza sikaya saa monza na kwa modana sisa kilo 175 whereby no kunia ya 70 kgs kwa kila modana sisa makunia ile na nusu makilo miongo mwanza kwa ulo kwenda KWATIIA nayu chambe kisomo kivata muno masiane kise ukwengu yotumani wa muteneka Ann mbe niwambiie kwitikila teknology ya kwakia nguku wise kwithia undu sioya undu siolecha matumbi na undu sionywa kiwu ni kindu kivange ti owigoka no sisi undu nguku isi onywa kiwu kwisela meveleki eyo twika kiwu vake kita omena na kila nguku ndetoma ouno we mutindo sinengwa ndawa
mauwau ma nguku ciethe ci cia kienyeji kana ciethe ci cia grade withaa ne ukuno munini kwa aimi vahau kambani anu kuelezea kana ena ndawa kivoto kumabu nguku yabikia chuma kila chuma ni nzanza ndiambia ni ukaso na nyendi ndi kuna kila ando ingi makona cha kweki yake uone nundu nguku mbingi ukasia wiki yake uone ila wiki yake uone withaa nguku saisu teku uone wisi teku uone tenywa kiwuki anye ni kodha iki ya medho ni kanusu kodha ineki ya 100% vaccination yeah na siabikia ikwikia nthini wa cages nuka ngosa botona nundu ya wangu kumbe sanza kila mieri 3 usanza Newcastle kila mieri 3 usanza Newcastle ni itona sindano wa Newcastle ukasukida ina sanza sindano suna itona ndikanenga ndawa ingi ndikainenga Newcastle nyi iba kwa nikita kwinenga ndiwoma kila mieri 3 ninenga ndiwoma that's whether na disturbance tayumo kwa monde banonge yani nenge and stress undi mwenenga stress yona maudhio aini kune tayari nye kubundi sai mama kuweni machako usikitwi na Kenya yonde yulwa uni biasala tene nya kwambia kana musute nguku timosi na niwako tumiwa uko na ndi yandu tweye nguku uno biasala la wailete ataalamu mamekalile masia kana itambe yambe nayo yevina vyondeni wa Kilondo na mwini wa Kamba weta wa Joseph Mutaiti wanavaumya kalyetina ne wainie na asia kana munda niwe mwene musie na kutula ni kwesio matani munda niwe mwene musie niwe kutula ni kwesio matani nema neyo liwo kwati uwande kwaku utenguku kana tena kindu kikuona nyakana we mwemi ana atu ya kana ndui mundu Caleb Chalo Mutongoetye TV kuma vapa tu Queen kaunti ya Makueni.